Ini sugu wallah. Penggasto ka kumia sukat ka. Allahu Akbar. Ano nga penggasto Peter wallah penggasto na ka. Na inalip man sa Quran sa penggasto nun. Ti wallahu ta'ala, mathalul ladina yunfikuna amwalan fi sabilillah kama sali habbatin ambatatu sab'a sana fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Gusto kan watig wala ku mga tamukyo si kuagama. Kata kapenak natig wala sumani mang gusto niyo. Ini ibarat wala sa sapuna kayo apya kasepak sa pito. Umani sa timana sapak na pagkawangan sa magatos pito gatos tak atig wala so salada pong gusto ng kakuagama. So Allah ta'ala imiterun. Allahu Akbar. Ano nga penggasto kay Peter wallah si kuagama. Penggasto nga ko masjid, uy, agamaw to. Penggasto nga ko madrasa, agamaw to. Penggasto nga ko mga tao lumalalakaw sa lalang wallah, agamaw to. Penggasto nga ko mga tao magiptidawa sa lalang wallah, uy, agamaw to. So kaya nagaraw nabi, sa giyang ko ta salad na pitugatos bed na bed mindua so nabi. Ya Rabbi Allahumma lizidni ummati fa innahu qalil. Ya Allah maning kanan ako mga ummatakan kamay tuanan. Allahu Akbar. Ya Allah maning kanan ako mga ummatakan kamay tuanan. Nasukya pa mga niyaraw nabi na inituro man nagyang butayat. Anto na minituro na ayat na Peter wallah. Man dhalladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifhu lahu wa lahu ajrun karim. Saad nati wallah sa magutang wallah sa kautang amapya. Allahu Akbar. Saad sa magutang wallah sa kautang amapya. Anto na ipugutangan ko wallah. Penggasto ka ko mas kita dimbalay, ya kapagutang ka. Penggasto ka ko madrasa, kaya pagutangan ka swallah. Penggasto ka ko mga tao magipitidawa, kaya pagutangan ka swallah. Pinggasto na kang utang mga tao, lumalalakaw sa lalang wallah, kaya pagutangan ka swallahu ta'ala. Ino to, nakagi aya di panagumbalay na turugan wallah, aya di panagumbalay na walay wallah, aya di panagumbalay na paganad nun su kitab wallah, aya di dan di emanan ni nakapagitidawa na anamigo kung sukat pero wallah, aya di dan di itibalik, aya di dan di indalakaw, nan madiklir kung mga tao sukat tarimairan, asubus wallahu ta'ala Tuhan, sang kaya dunia na tugang pangkwalong anamauri. Allahu Akbar. Lagi ka pagutang. Saad nati wallah sa magutang wallah sa kautang amapya. Inuto pakatana sa kautang amapya. Nakagiyak igari ad na kautang amarata. Ari mo imi. Ad na kautang amarata. Ato na kautang amarata. Sisip man sa Quran na yan. Inalip no Allah ta'ala. Ato na bitar wallah ti wallahu ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum minal manni wal adha. Allahu Akbar. Heis kanwati wallah mi amaratiaya. Uban yu kembutan ng mga zakat yu. Uban yu kembutan ng mga sadaka niyo suka paki ilaylain. Kapaki naganagan. Kapanunong ka kutawapi sedekah ka. Nagina ni ka pagutang. Akautang ka na ubamabiya. Allahu Akbar. Di nga budi panunong ka kung mga tao suya maananian na minisedekah kagiran. Saad nati wallah sa magutang ko wallah sa kautang amapya. Natakpanak nati wallah agiyang ko to apitugatos. Allahu Akbar. Takpanak nati wallah ko to apitugatos. Na adin pa nati wallah ikadua balas yan as kami bumi mata urun. Allahu Akbar. Ana ekstra niyan. So balas yan ay ikadua as kami bumi mata urun nagusu Allah subhanahu wa ta'ala. Nasukman sukyan negara nabi. Sangko takini turun agiyang ko tayat. Namin dua mansu nabi nantunay dua nabi. Ya Rabbi Allahumma lizidni ummati fa innahu taraku awtanahum wa auladahum wa azwajahum. Allahu Akbar. Tumiana angay pitero nabi. Ya Allah umaning kanan kumanga ummatakan kamay tuanan. Inawaan iran suwing darun siran inimbawata. Inawaan iran sumangawata iran. Inawaan iran sumanga karuma iran. Kami rumah say siran salalan raka. Allahu Akbar. Nasukya pang niya sa nabi. Namin ituro man ang kutayat. Kalango na ayat to.
Minitur man nagyang ayat. Nanto na inismbagun wallah. Allahu Akbar. Na epiter wallah. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allahu Akbar. Malamang dagda. Kau mamasa. Apa kau matanong sa alungan namori. Ateron wallahu ta'ala nagisulutan. Ha? Sulligat ng surga. Kad nang wino to. Sulligat mang surga. Kad nang wino to. No investigation. Sulligat ng surga. Kad nang wino to. At kinabang kadaman gangutamin ni turun ayat. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sabab patig wala kung kaya pakapantangyo. Kung di ka pagagama. Dahil man to na ini premisa ka na sulligan ko surga. Sa dig na baka nakanap ni Sumaria. Allahu Akbar. Malamang pa yung mikiran na.